Sizning bilan uchrashuvning ehtiyoji ham tilab, u endi birinchidan o'tib boradigan yo'lda Rossiya prezidenti tomonidan oila yig'ilib e'lon etildi. Hamda bizning tug'an tilimizning yozilishi bu ishroqda biz sabablarni ko'pimiz endi televiziya yo'qolgan nishon qo'ydan kelib chiqqan sabablari ne ekan deb oila ham tug'an til yozilishi degan ishdalikda sizni tinglab olib keldik. Mana siz har biringiz oilali boringizda birga bo'lib endi kichkina bolalar o'stirib yotasiz, tarbiyalab. Endi men sizning misolda ko'nglimdan endi shik yo'q, siz milliy jonli oilalar deb qabul etaman men sizni. Ham tug'an til ishini boshqa yashab turgan bizning mana ijod ahillarimiz deb sizga bir nechta kengash tog'ish berib uchun tug'ilsin, kiyirsincha sizni tanlab, mana kelajak o'rtoq ishchanligimizda til yozmish uchun oilani rolini to'g'ri holda nishik mana bu bundan bugunga tilga munosabat, onu yaratuv, onu o'stiruv masalasida u shaqorni o'zmishi nishik soqlarga ekan. Ham oilaga nishik o'tib kirilgan bu masalada. Oilada atiyanining hatto yuqori bir oilalarda abi boboyning da bolalarga, onalarga mana bu til yozmishini davomchilari bo'larak ular onu yaratib ham tilni qadrlab, hurmatlab, o'zlari bilan yashasınlar degan mana bu turmush prinsipini nishik amalga qo'yargan. Bizning bir ko'p proyektlarimiz bor. Endi rahmat respublikaning raisini bizning butun murojaatlarimizga da e'tiborli. Ular orasida oila turmushini, oiladagi til yozmishini bog'liq proyektlarimiz da bor. Ular behisob ko'p. Bizning 100 dan ortiq proyektimiz bor. U endi Belgradda zo'r auditoriya bo'larak biz Tatariston Yo'qolmaslar telekompaniyasi bilan, Tatariston davlat radio kompaniyasi bilan, TAP media bilan ham biz ayrim matbuot учреждениялari bilan Maarif ministerligi bo'lmasin, jamoat uyushmalarini, yuqori o'quv yurtlari, o'rinlardan murojaatlar keluvine qarab, agarda u proyektlarimizning tilimizga ningdir tilakdoshlik ko'rsatsa ekan ham mana bizning jamiyatdagi tatar tiline, tug'an tilimizga qarata ruhiy bo'shliqni tutirish ne darajada foydali bo'lar ekan degan prinsipdan biz bir ko'p proyektlarga tilakdoshlik ko'rsatamiz ham ularni finanslarga, resurslarga bo'lishamiz. Lekin mana bizning eng teran o'rin ham eng muhim o'rin oila. Hali oilaga biz aytganimcha 100 dan proyektlarimiz bo'lishiga qaramasdan oilaga o'tib kirishlik ningdir o'timli choralar topolganimiz yo'q. Oilaga o'tib kirishlik, atiyanining ko'nglini qo'zg'atirlik, uyatirlik. Mana onday choralar, onday yo'llar, ish yo'llari topolganimiz yo'q. Shunga mana sizning bilan kengashib bizga bu masalada ningdir bir yo'l ko'rsatsin edi. Men siz tigini ishlaringiz, buni ishlaringiz deb ayta olmayman. Bu aylanlar qayerdadir baylanam, yog'ishlar birga qo'ynab turib sizning unda kun sayin sabamdagi choralar bo'lib til shishmasi bilan unda berib chiqib qo'ylab turib deb aytaman. Bu kelishmasa o'zingizcha yashab davom etaylik. Ama sizning har biringizning fikrini tanlab, ningdir bir o'rtaq, o'timiy yo'l topsak edi. Neden şu uchrashuvga hazırlanan vaqtda oila temasini qabulashlar ham til yozmishini qabulashni Robert Mengulyandan she'ri bo'ldi bu. Nechikdir avtorni ko'rmadim. Kichkina bir qog'ozga tutib qo'ygan joydan topdim. Nega tatar bo'lib turgan o'z tilingda kerakmagash degan. Bolamni ham onamni o'z tilini o'rgatmagash. Yo'q tatardan tug'magansan sen o'ynashdan.
Bizning umumiy jamiyatimizni ko'z oldiga keltirsak, tugan tilimizga o'rtacha munosabat shu deyiladi. Балаларга рус сөзі қатынастырса, штраф салады бір сөз. Ол ақшасы жазып барып, келешекте жүрген. Bundan bala şuna üstte kız tehlikeler üstte. Her tarafta taşıyan eşit deyip sıraladı. Tatar sözü. Şuna göre elbette bekledik için bu evi babay böyle bir şey. Benim de sizde şu an evi babay terbiyesini kırıyorken sizde. Tabii sizin ne geldi. Şehirde okuyuyorlar elbette. Birlikte toplanıp yaşam kulturası tertip yok bitmedi. Kiyimler kanallardan geçti. Ama buraya bağlar bakçasına gitti. Bağlar bakçasına kırgençe şevik tutatlarında siyasiler. Bağlar bakçasına kırgeç birinci günü avukat üzere çıktı sözü bilen birge. Ama sözler küveye varıp sana kömürde bizim tumaklarımızda. Ben artık sözüne uzaklaşıp durmam. Çünkü siz Murat'la benim sözüne böyle kırıltamazsınız. Bunda bizim dinle yaşayarak bizim kalemdaşların tecrübesi bilen tanışırlar deyip sizin inisiyatiflerinizi yapıyorsunuz. Bizning siz aytgan evi bilan bog'lar bek yaqinda ham atmosfera deyarli bunlar bilan aralashuv bor ularning ham u jihatdan ular bek milliy jon kishilar. Allohga shukr. Allah belki mümkün değil ötecek günlerde. Bor albatta. Chekini shunday bog'lar. Lekin bu g'una to'xtattirib o'stirmas edi muayyan. Bilasizmi, qoilavining fikri bilan kelishmay bo'lmaydi. Biz Shomatda bog'lar bog'chalarida yordam istirni. Deb sonayman o'z tajribamdan shag'al. Ham ularning bog'lar bog'chasida 90-yillarda bizning bu shaharda o'sgan yigitlar va qizlarning bog'lari birsini shu tatar tilli bola bilan ular birga yashab tarbiyalanib kelgan onun tili saqlandi bog'lar bog'chasida. Zakirning tili endi onli suylashib aralashib qishib bo'lmag'ach, gashalar sizlar tatar turkumda yursalar-da, ona tilini saqlab endi ko'plab oiladan yunusda bo'ladi. Mening biz endi bolalarimiz tatar tilida bo'lsin deb ularni Odamlar Shohlar gimnaziyasini tushirdik. Ular unda o'qiylar, men bu o'quv yurtining bolalarni tatar tilida kirib tarbiyalashga yomon yasavim har qanday bolalarni ona tili yo'qolmagan bugungi kunda ko'rib turamiz. Fen tili bo'lar. Ham onun yordamida dunyoni oshib bo'lgan bolalarga tushuntirib nishitib topsi kirishdilar. Bu shaharda mening shunday umrimda yurgan xiyolim fikrim bor. Aytib Undikinde bog'lar bog'chalarida yashirin botirim tugul tatar turkumlari quyilgan kurasi majburiy yig'ilgan, ta'minlash yig'ilgan. Sizning bek familiyangiz tatar deydi, siz tatar. Har qanday bog'lar bog'chasida o'rnashganda boshqalar ayda bizning tatar turkumlar bo'shimog'iz, onda baribir borasida o'sha bo'ladi. Nesta sonat tatar ayda biz sizlar turkumlarga kerakmi? Mana shu ravishda yig'ilgan turkumlar aytdik biz mana shu tilni o'rgatib tugul. Bugungi kunda ota-onalarning ehtiyoji qanoatlantirilib tatar tilli ularning ehtiyoji bugungi kunda tatar tili yordamida qanoatlantirilib aybir o'ylab topsak, masalan, bizning xalq mulkida haylakar degan sifatimiz bor, aynan. Mana shu haylakarlikni biroz qo'llansak deb aytasim kelganini aytdik, bog'lar bog'chasida tatar ingliz turkumlari bo'lishdi. Ham onda albatta bog'lar bog'chasida yig'ilgan bu turkumga to'plangan bolalar ular tatar tilida bo'ladi deyish. Bugungi kunda ko'pchilik ota-onalar bolasini ingliz tilida o'rgatadi. Ham ular uni to'lovli to'garaklarda o'rgatadilar. Har holda bog'lar bog'chalarida maktabda ingliz tilida o'rgatuv negizda to'lovli. Aytdik, har bog'lar bog'chasida bo'lsa shunday ingliz tatar turkumlar. Onda ingliz tili tatar tili o'rgatsalar, ham bu turkumga o'rgatuv ishi majburiy shart bolaning tatar tili bo'lsa, ham albatta bunday ingliz tili boshqa o'rgatilsa, mana shu ingliz tilini o'rgatuv yordamida biz tilni saqlashga erishishimizni keta olmaymiz degan. Sistema bilim berу ishlarida tatar tili to'garaklar konsepsiyalar darajasida yo'qlar. Bog'chalar turida siz boradi. Bog'chalarda da maktab shimida.
mana shu bugungi kunda bek populyar robototexnik deyiladi. Ani totoshasi yo'q. Mana atiyani bolasi bilan bog'chadan qo'yqash, maktabdan qo'yqash. Totar oilasi totar tilida o'ralashtirishni ishlaydi. Mana siz taqdim etgan shartlar ingliz, totar tillarida uyushtirilib, sistema endi bilan shu robot boshqa masalalarda sistema totar tilida metodik materiallar, sistema materiallar kerak menamni mana agarda bog'chada ideal totar tilida tarbiya beruvni uyushtiruv beg'ovur. Oila tilasa totar tilida bolalari bilan o'zaro oralashalar. Atiyanining bilan munosabatini nechikcha o'tirgan. Bu namoz ishi bo'ldi, har qanday. Namuslar desa, masalan, abi boboy bilan yesh oralashuv, mehmonlashuv durust shulay aqsa. Shunda yo'q kunlarida abi boboy yonida onalar azrak shiroshiqlar bilan aralashib qolganlar, bir-ikki kun shulay bo'lsalar da u tilga bek motor yig'indi yo'qsildi. Bunda siniki bir oilalarning ishi bor. Sizniki gibi. Onun evi babası da kıymetli. Bizim Ürgür'de şu milli tuzam tüben derecede. Ve 70. yıllarda biz de Tatar Tevine sergiler. Onları yanaşıp kaçamak ile kalmadı. Diyen söz bir popüler idi. Hazır biz Tatar Tevine'in ilerlerken Tatar Tevine'in okuduğu şu sigiriz. Lakin birbirinden dağılıyor bir şey. Bizim şu milletimle kurban, tarihimle büyük meselesi tülben. Dil bölümü kararında. Dilini bölüşler bulamıyor, ondan gelir. Lakin Allah dil bölümünü, şu silentiller bölümünde, ellerini fayda, çünkü var Tatar'ın hangi halı iken, hangi zor tarih tutuyor, hangi devletler tezülü bölümüyle, hem kurbana bölümüyle, üzerine tülben edip sizler, Tatar dilin bilgini için hatta. Şuna göre mevcut tendensiya kalan devam eder. Bu dağlık kişilere gidiyor. Hazır benim yine var bir silgisi yaza hani neticesi bunu kalmadı. Var biz kullanamadık bu meselede. Lakin elde iş bitmiyor. Var işçisi işler bitiyor. Bugün bakıyoruz bir kişi geçine. Lakin biz hamada söyleşiriz, Tatar dilinin oilalarına söyleşilip kalan dil bulur durumda. Evi babalar bilen söyleşilip kalan söz bulur durumda. Mesela iki bala üstügen eni, benim birinci şereften nerse bilen, bir ağırlık bilen mesela bizim dilimizden. İden şubuğa Tatar dilinin direksiz bulur. Benim kişi onun salonuna gitresinkiler, o bizden başta şahit bilen şuurlandı, hem hayran bana nedir anı özünün adımları buldu. Lakin şahit mektepleri Uruş'taydı. Ama Urus dili kireydi birinci şerefte. Bizden trener, biz mesela okutuşu soyulağında, trener soyulağında, biz elbette Tatar dilli trener, Tatar dilli okutuşu soyulağında biz soyuluyuz, yuvarra kvalifikasyonu okutuşu, yuvarra bilimli trener. Hem onlar varsa da bizden Urus dilindeydi. Şahit mektebe bölgeri buranında oluşunda okudu. Hem bizden de Qaydalar ben son şahmat yolu kesilmezsem, o bir katı şöyle başladı kimyiden, o mümkünde Moskov'da okuy, Elbette Mektebinde, ama mümkünde Rusya boyunca Moskov regionunda kimya boyunca jimuşu var. O Tataristan'da izledi meşhur özünün yönelişi boyunca kızıklı mektep, biz onu taptık Zinadovski'ye var kimya liseyi. Hem olanda zor ünlüler vardı. Anda okuşlar Uruş'taydı. Tatarca o bir payda kimya boyunca özünün yolun devam etmeydi. Elbette iden söyleşken Tatar dili, o iden söyleşken Tatar dili fukaraydı. Ailede Evi babalar bilen bizim evi babalarında iki yakapta Tatarlar orada yaşıyorlar. Lakin o anda kirgenden son yardı yolu kadar hem etti. Anda iki laboratoriya var kimyический. Bizning bir martabada laboratoriyada ishlarga mumkinlik bermadilar. Ama böyle kenardalar bilan universitet bilan irtibatda turarlar, o'rnida borib ishlaydilar. Bir mingta yo'nalish bo'lmag'ach, u To'rtova Moskvaga ishib ketdi.
Мәскәүдә аны 5 кулдан каршы алдылар. Буларга чакырып, лабораториядә эшләргә ирек бирәләр. Минем әйтәсем килә, татар теле ул идә кирәк булып кына сакланып кала алмый. Аның киләчәге турында тиеш һәм аның идә кирәк түгел бит әле. Идә кирәк булса да ярар иде. Ләкин бит идә кирәк булган тел белән генә без татарлыкны саклап кала алмыйбыз. Минем иң зур хыялым, менә безнең балалар, татар исемле, татар фамилияле балалар. Булсыннар иде шундый зур шәхесләр, кайсыдыр гына химия ясаулар, кемдер робототехник ясаулар. Минем олысы юрист, ул бүгенге көндә Мәскәүдә МГУда укый. Ләкин ни кызганыч, хәтта өйгә кайтканда да, мәсәлән, кешесе минем кичкәдән театрга булды инде. Бик күп укыдылар алар, бөтен чит ил әдәбиятын укыдылар. Ләкин алар менә монда кайткач та минем иң авыр әйбер аларга, мин татар телевидениесен куша алмыйм, аларга ул кызык түгел. Татар радиосын тыңлый алмыйбыз без, чөнки ул кызык түгел. Татар театрлары аларга бүгенге кызык түгел, чөнки алар инде мәсәлән Мәскәүләрдәге куллышларын күрәләр. Монда Рәмилә Бәхтияр мәсәлән бер тормыш булу спектаклен барады инде. Шуңа күрә татар теленең аларга кирәк булуы кирәк минем өчен. Татар теле өйдән чыкканнан соң да аларга кызык булсын иде, аларга ул телдә укырдай, карардай, тыңлардай әйбер булсын иде. Һәм аларның бәлки менә киләчәк үзләренең юнәлешләрен алган чакта татар телендә алар аны дәвам итәләр иде. Ләкин ул бүген шул идея белән аңлатылды. Идея әби бабай белән татарча сөйләшәбез без. Biz bargaç söylәшәбез инде, алар ихтыярын мәҗбүри ватасында, менә син татарча әйтергә тырышасың, ул сиңа ике сүзнең берсен русча, берсен татарча әйтә. Безнең штрафлар юк. Штрафлар юк. Штраф юк. Мәсәлән, юаларга миллилек һәм тел икесе бергә яталар. Менә Байрат Даш бүген иртәгә миңа алып бергән китап арзамаса китәле. Удмуртиядә килә Татарстанга күчеп. Bir yıl içinde çiğ pista ədebi tatar dilində söyləşə başlayır. Bu bizə xəbər Udmurt dili boyunca boyunca самоучитель. Şunu yasaklayır. Onun gəlmişsə tatar Vay da bir xəbər bir Mali dilinin də Mali dili boyunca da şuşuldu asfaltın şəhərində. Bu gün itəbdən alıb gələn Mali dili boyunca. Ул хәзер мәгълүматын өйрәнеп, аның буенча да дәреслек әзерләйди. Дәреслек өйрәтү зур кушрасыз инде. Тел өйрәнү өчен. Аны аны итеп күңеленә шундый ихтияҗ, шундый максат белән яшәгән аерым кешеләр бар, алар аз. Бер тарапдан тоташлык булмый. Бу масса кирәк. Масса кирәк. Юк, миңа мәсәлән югары мәктәпләрдә, мәктәпләрдә татар теле читми балаларга. Ama ihtiyacı. Менә шушы ихтияҗ гаиләдә бетеп килә дә, шуннан соң телендә ихтияҗ булмагач, ул мәктәптә дә шул, югары укырдан әйтәсе дә юган. Махсус татар теле буенча тәкъдим мәктәпләргә кадрлар әзерләтергән тел укуларына барып калган җирдә бүген бу безнең төзелеш архитектура институты университетында анда бүлек бар татар телендә белгечләр юк. Шул түгәрәкләрне дигән татар телендә булган булса, мәсәлән, шахмат, әгәр ул татар телендә булса, безгә бирер дигәндә, аның шахмат буенча кызыксыну булды, ләкин безнең шахмат мәктәбе ул урыс телендә. Ул телиме, теләмеме, әтләме буламы, ул урысча. Шахмат буенча килешә. Әгәр андый белгечләр булса, biz аэродрomны тотып куйган. Андый тәрҗемә осталыгы, менә шахмат буенча тәрҗемә осталыгы булса, андый кирәкле материалларны без туплап чыгарырбыз аны. Ул бар бугай, менә 90-нчы елларда китап бар, Рәшит. Совет заманында күбәйгән чыккан. Ул менә шахмат белән шөгыльләнүче балалар бар, аз булган. IT технологиялар буенча ул кызыксында Көнгә Илназ белән ике тәрбиялибез, берсенә 7 яшь районга, һәм икенчесенә Нурханга 4 яшь, 9 ага
Abdurrahman demiştim. Rayan ismini eğitip genelde Rayan Arapçadan cennet kapkasının ismi oldu. Şu an koyar şunu isim söyledim. Ansamblist de var bir tane. Ansambliye karab değil. En birinci dileğim ol harekette bereket şekilli formada belki kişki oyunlar geliyor. Kişki oyunlar, ne oyunlarga basıp yasağa bizden unutula bargan, biz özümüz kişkine vaqtda oynagan oyunlar, elli babaylar oynagan oyunlar, alışılışıp ne hazırki balalar o oyunlarını bilmeyler. Hem ne şu şulaytırıp, birge etiyeniler, elli babaylarga gelip, ne şular kimdir ileride alarga iske düşürür. Hem şunda mesela kömekleşip jırlarga da mümkün. Birinin tokmakların meseleler de eğitip, ne şu dil aşağı, oyunlar aşağı olmadı. Ne şulay bağlar mesela anları yığılışıp baş, bugün bağlarga iletirlik olsun. Mesela dostlar bilen oramda kuruşa, nerse oynayız, nişlerge bilmişe, timber düşkenşe, ne min için şu tek oyun girelim, ne tez ne şu oynayız. Ne şunda formatta. Ondan sonra bu hakta söyleşiler hükümete derecede olgan bilen, lekin elge onun boyunca neticeler göremedik bilemeydi. Totaşa tavuş yerlemşesi klasları promotion. Ne totaşa bu elbette bir köp resurslar, köp kişi soyuturamaydı. Ama bala mesela mila şunu tavuk bileyle. Mesela dinozor koyda yaşayan mesela şunu değil. Telefondan yok mesela kabon kıvarmanda telefondan da şöyle sorular mesela tuğan dil icabı koyamıyor. Hem de şunda şu üzerine sorular boyunca ama türlü sorulara cevap verirlik yerlemişi. Elektron. Evet. Çünkü köp vakit bağlar bir hasar elektron. Bizden bu tatsuf proyekti. Onun belki bir tematik bir ölüşün bulduğuna gerekli belki mi? Bizden o proyekt şey yapıyla beraber. Biz iki işi öğreten finanslara var. Fetner Akademisi işlevleriyle bizge prezentatsiya yaptılar. Onda jümleler tercümesi hem senkron tercümeyle. Ama silerkende Alisa doğan üniversiteye kirar bulduğunda sıralama matuf edip ama da bile şimdi sıralama matuf cevaplar ben şunu bir üniversite bulsaydı öylesiniz. Antiyi de yakın men de تطبق اللغة تيشن. هي تطفل. عليسا تطبق اللغة. Ruşamat تطبق اللغة. Mengen adının ulu savunmada kendisi birden Tatar gayreti olarak iki gayreti de öğrendiğimizde. Lakin Tatarca o şişede tatlıklamayı, Tatarca daha da Amerika'da tanıydı. Andi ulu savunmada kendine tam da bilerek olaydı. İki bala kıskanmalar. Bizden idealde Tatarca var, iki taraftan Tatarca bilen, hem Tatarca okuyorlar da, yaşarlar da. Kamilya mesela Antalya'da operinde spektakülde başka boyutunda etik mütecerrinin kızı şu panda oynadı orada misal şimdi o şu müzik yaşlı üniversiteydi. Malay nispetlerinde. Bizim altında etimiydi. İki yapan işler var. Mesela bizim falan bağları altısı da alay avluda var yaşatan bağlar var mı gelmiyor. Bizim de etlerinde kıyafeti bilmiyorum yani. Başlık yollarıyız. Bizim bilengeç iki bağlar şeklinde Rus dili grup bayında Rus mektebinde o bile bir de hoplaştı bir de lakin ana para Tatarca okuyorlar hem Tatarca yaşayan demeyin diye bir kazanış ama da şu gaylede Tatarca yapacak ilerledi. Şimdi bir iki misal farklı bir konu verdi. Mesela Türkiye'de degan çalışma var edi. Şu icatı bu işler diktat yapar. Hem şunda danışmanda onun ulu Aynur Ezdi'nin o bir şöyle konserti kadar ettirindi İngiliz. Türkçeler başlayan ayı. Bu yüzden bu kadar motor Tatarca yaşar. Ama Tatarca yaşar. Siz de okumayı bilemeyiniz de. Türeler altında verdiğinde. Min anlatırım çıktın şu ay yaşavatın dedi. İngilizce de tabii İngilizce, Tatarca da Rusça da. Onun etkisi Türkiye'de parlamento sistemi var iken şeyler günde 100 bit Tatarca. Programı düzenlediğinde 100 bit okuyup şunu yapıştırarak kampanya etkisini tam nasıl olamayacak. İşe bu indi bir anlam ulaktan yaşlanma var idi. Lakin vaziyetimiz kalıp buraya mümkün değil de Tatarca yaşar.
O miden de sırayette bana iki kızım vardı, nişik okudular. Etiş birleştirmek için lan diye okumalardı. Kılıkta öyle. Naşum olaydan benim bir tertibim var idi. Şundan da benim hükümete iş maliyetlerine vallahi ne okudular. Dinde etik isimli tertibiler. Ama Fetha Ülkesi tertibileriyle bağlarla okudular. İşte is kitaptı. Bu is hakkı, galimler İbrahim. Bu olay gereğinde, lakin bu zaman bağlarına olay başa bulmayın. Dewa bu jadi klasik langkah itu juga, lakin orangnya bukan zaman kan tetap saya hadir di level kita. Dan Ruslar da şöyle, Tolstoy, Dostoyevski var. Berarti mendahkan biz hikaye sudah attılar. Belki tamamlar da mendapatlaşmalar da. Belki bir mendapatlaşan rövüşte şu bağlar için etikmişler yaşadıklar için ultra rahmetli tigiz 10 yaşı bağlar için Muhtaçın rövüşte bir proyekt rövüşünde eserler yazılır belki zamança. Min hikaye mesela, niye şiir adı verdiğinde. Hem bu ayrı bir kitap oluşturur. Zaten kitap gerekmiyor. Radik girer hoşuma değil. Tavşalar da bana, bu kitap var. Yok, misal şey tabii. Hem bu şimdi Siri'yi buldurup, bu da yaş etkenler yapatılan ailelerine, yigitler kızlar, inişine bağlar, nasıl tanıtır. Bu taktiğinden kim işliyor adayım? Bu yazışlar nesiyetinin aşılar bir yazış diye. Şunu kısalarında şey gerekiyor. Zakaz toplayabilirsiniz. Yol basmalar. Bunda bizga mesela Facebook'tan buluşup maqtashdan film Zakaz zakaz verip yazdırıp iyi anlar kitap bastırmak gerekirsin. Kitaplar auditoriyasının anı istedim. Mesela inçkinlerge, ortalarda, lakin zaman şartı var indi. Tartıldı. Hem bundan terbiyetle yetişmediler. Bir kitaptan duran seri, ben sizin 15 yaşlık bazıda kadar bir yaştan sizge istiyoruz. Yedemlik diyen şey var. Söyle balatından bir kuzallar bitirsiniz. Etik bir yaştan 6 yaşa kadar ekiyetler bildiğinde. Ekiyetler devlet bayımlar, şunu okuyorlar, etiyemiler bağlarına. Ondan sonra da 6 yaştan 7 yaşa kadar okuyorlar. Üzerine söyler miydi, insan için. Yaş kategorikine kalır. Bir zakaz ödedi mi sen şimdi? Dostanla yazdın mı? Bravo. Bir yazılar bileyim. Teşekkür ederim. Ya biz yalan anlaşıldık da. Ayıpsız nasıl yazdı? Yalan. Tahmininde ondan sonra şuluk Danya Fatih'in da Resmi bitinde uzun bağlı yani nişik var bir tane Danya Fatih'in var mı da böyle ama ondan minister bitinde hatta taşı yaşananlardan nişik şu an yetiştirdi. Nişik Fatih'in var bir tane tarafta nişik terbiyelerinde. O yüzden min gün sayın iki saatinde bağışlayalım olaylar. Hatta notlara kadar bağışlayalım. Bak taşı dünya halleri bunu yaşayıp iki saat yok birlikte gün sayında. Buna onu bir hayat anlamı yaşamayı. Lakin ben de hayat anlamı yaşamayı bilmiyorum. Fikirler o gitmeyi, başkası gitmeyi, dilek ben eskiden de günler şurada yerdenlik de belki gerektir bilmiyorum. Kim halktan kategorisi, bizimlerde gerek mi bunlar var? Çünkü bunlardan tabi taşa iletebildiğinde, dik uyuminde. Ondan sonra karışık karışık bir şey falan. Anlamadım. Nasıl desin? Nasıl kendisi? Mana bu terbiyeli bir insan tasavvur. Etik, misalnya bu 2 saat boyu terlihat temalarda tecrübe tanımışlar. Onlar dünyanın seyretlerine başkasın. Bu anı bir kim halktan bakın kişi geldi ama belki mi? Belki oradan robot. Ben yine başarılı değilim. Alice tinggal kitap şimdi ana yanlış işlemler yine var ya. Kitap Ben şimdi rakamda yerden mi gitti? Ha. Pasubi. Ben şimdi Pasubi. Onlar düşündüğüm de gel. Şimdi bu derece var. Ondan sonra şu bugünün muayedesi faydalanmayınca mesela o her vakit yarışlara yeriydi. Festivaller. Avtobuslarda başka yerde. Onda o akide özünden usulda kitaplar. Rusya'nda mesela Cristiano Ronaldo durumunda, misal söyleyeyim Messi, Ronaldo durumunda, Messi durumunda mesela. Peki futbolcular başkası durumunda kitap Rusya. Minsk'inde olimpiyatlar durumunda dinler zaten futbolcu kitabı var idi. Bazen şey Putin'in gibi olmuş yazma ama. Bu da şeydi.
велосипедист, dünya şampiyonu. Anın bir de oyuncular çok değil söylüyor. Bizde de bir kuş şartları var. Şu futbol, Belki Zeynep'den futbol şey. Spartak beyinde. Spartak. Misal için bizim de bunun içinde var ama çok abartı oynadılar. Kısa bu değil. Yani sen bu turunda ne şu turunda Tatar yazıp bulabilir. Ondan sonra barber buna Tatar'da kinolar uçak ne filmler. 10 milyonluk budjet bilen 15 milyonlar. O yıl boyunca 2 milyon euro var. Bizden maddi yaşa kaynağı. Lakin Tatar'da geldiğinde şimdi sıyırasına karşı bir temiz sıyırasına. Bizde ne şu 200 milyonları Tatar şey yapsa gayana vatana bilim sende şu çizgi film oldular. Bizden 45 euro başlıklarını tizdiremiz diyor. Abi Представим, işimiz bu şu an. 200 milyon bizim Unlu'da tutulmuyor kinoga. 2 milyon. Bu kadar 8 milyonluk grantını 13 milyonga nesi var? Yok başka nerede de 8 milyonluk. Bizde en zor büdjetli bunun kinde o mesela Baybulat'ın ne filmi? O Tatarstan akçasına Var bize katlaşıyor. Tatarstan var katlaşıyor. Lakin Yok isimler kirişen ciddi kino andi akşama 500 milyon kino çıkıp bulmagan. Lakin anın bu kinde çıkışısı da yok. Anda 500 Yok ana mesela özellikle değiştik sanırım. 500 milyon da ulaşan. Yok ondan sonra yapıtlarının misal var mı? O telefon bir şeyler ki Şuna ayta şarkısı olurga teyşonda birinci jiratda. Ana akçası da tabılır bizden республика bilen başka Kamal Teatrına 15 milyarga bina tizip jatalar bu günde var mı takşa demek. Eğer de kinoda şunday kişi kursa neужели akşa bilmezler gibi. Filmlerde bizi de kuvvetler, üsteminde kuvvetler. Şundan da ana milyardların tığı bulu, neticesi bulmasa bala bank birinci filmlerin şu Bush'a işlegen dostlarımdan sonra Anlar Cameron'dan mesela şu iki Terminator'ın büdjeti alarda bir çavaştırıp bulmuyor. Bizden bir uzun rastlagan ilerli olan zor hudожниклар yok. Şu cihetten belki bizge kısa metrli kinodan başlargadır, birer konkurs ilan eterge. Anın da telefonga da düşürüp bulu, anın için көп шығын da gerekmi. Anda artistlar bizden uşqa düşürgen yaxşı ssenariy aldın birer videoda. No, ne hayal var, kısa hikayeler, şularını belki başta şulay kuzgatıp qarargadır. Kısa metrajlı. Kısa metrajlı filmler internette men Tatarchalarına bir yol qanıyor. Бар еді гастарбайтерлар жата кемперларның. Мен бек шумады. Ne шумады? Бар руслар эшләгән фильмнар. Аларны телефонга ул димәсәң дә мандай идалар куеп урнаштырып куйганнар. Сюжеты бар, вакыйга бар, 2-3 актер. Андый фильмнар бик күп интернетта. Башка телләрдә. Һәм бик яхшылары бар арада. Belki менә шулай интернеттер. Анда көп шығын да сорамай bu. Әгәр дә içinde uşak yansa кешенең Siz aytgan formatda qisqa metrajlı Tatar tilinde filmlarga yayılan edip qiziqsindirib bek ko'p material to'planib tilagani har birisi o'zini YouTube'ga boylab qo'ya oladi, jingishlarni belgilab, ana tirajini orttirib ishlab bu fikrimni qabul etamiz. Өзімнің диплом бойынша тип специальность деп айтымында мен инглиз тілі оқытушысы. Біздің инглиз тілі дәріслерінде баланы сөйлем тіліне үйрету үшін тип біздің басым шуңа берілі. Өзара әңгіме құру. Нендей де болса темаға сен өз фикіріңні әйтіп, шул тілде сен фикіріңні білдіру. Шул тілде оқу, аны аңлау. Біздің татар тілінде Grammatika. Алар пайдасын, эй, Гүлсе, нәрсе аптырыйсы, алар бит фән кішілерді. Фән кішілері де бетінде шушы біздің білен бір шәһәрдә бір республикада яшидер бит. Аларында балалары оқидыр, үсәдір, ыныклары бардыр. Алар бункерда яклыйдыр бетінде. Әдәбият дәреслекләрендәге әсәрләр, алар мораль яктан шуның кадәр искергән әсәрләр. Мин ул әдәбият дәреслеге белән улымны татар әдәбиятына тарта алмыйм. Мин аңа уктан Лилияга бит Гыйлатуллинаның блогер дигән хикәясен, аны ябышып ятып укыды. Алмаз Гыймадиевның селфи таягы дигән хикәясен укытам. Әби ВКонтактеда дигән Рөстәм Галиуллинның бик матур
үсмерләр өчен язылган китаплар бар. Мына шуның белән генә тарталам. Ул әдәбият дәреслегендә. Deze şu var, o şakartma da yok. Алтын китмән дигән әкият. Уның сырында китмән нәрсә була ул? Хәзер авылда да китмәннең нәрсә икәнен аңлатып булмый, чөнки безнең бакчаларны трактор, сукалый трактор эшкәртә. Андый әсәрне ничек мораль якта искергән әсәрне ничек әдәбият дәреслегенә кертеп була? Менә мин шуңа аптырыйм. Ул әйе, рәхмәт аңлавыгыз өчен. Тагын минем бер фикерем, менә мин Әтнә театрында эшлим һәм минем инанган фикерем бүгенге көндә татар телен саклап кала торган, татар телен пропагандалый торган, әдәбиятыбызны пропагандалый, аны белән кызыксындыра ала торган инструментларның берсе ул театр. Әлбәттә, куелышлар буенча Эльмира да әйтте, ниндидер каршылыклар, фикерләр, тәнкыйть сүзләре булырга мөмкин. Әмма театрга бала әтиәнсе килә икән, татар театрына йөри икән, ул өйгә кайткач, ул спектакль турында мин иманым камил, алар русча фикер алышмыйлар, барбер аларның татарлыкны сеңдереп кайталар. Әдәби хәзер мәктәп программаларында да бик күп әдәби әсәрләр алынып ташланды. Безнең сәхнәләрдә әле ул әдәби драматургия, проза, ул спектакльләр форматында булса да бара, баланы кызыксындыра ала күпмедер дәрәҗәдә. Быел инде гаилә елы уңаеннан театрларда гаилә абонементларда эшләнде. Алар скидка белән бара алалар. Һәм безнең Сезнең дә ярдәмегез булган дип беләм мин. Хәзер мәктәпләрдә инде мәктәп театрлары эшли. Һәр мәктәптә. Һәм бу мәктәп театрлары нәрсә әйтәсем килә? Алар ел сайын спектакльләр чыгаралар. Безнең Әтнә театры балалар арасында Гомәрмәрдан исемендәге театр фестивален булдырды. Һәм шушы спектакльләр анда катнашалар. 50,000 меңгә кадәр алар безнең спонсорларыбыз ярдәмендә мәктәп театрлары бүләкләр ала. Без аларга һәр бер катнашучыга бирәбез сертификат, 3 урынлык сертификат. Нәрсә өчен? Бу сертификат белән ул Әтнә театрына килә, 3 урын, әтисе, үзе. Һәм без бит һәр спектакльдә карыйм мин тамаша залына, кем килгән, кем йөри. Һәм күрәбез. Бүген сәхнәдә спектакль уйнаган бала, иртәгә ул әти-әнисе белән безнең спектакльгә килә. Һәр күзәтәр ел буена бу бала, аның әти-әнисе безнең тугры тамашачыларыбызга әйләнә. Һәм инде әкрен-әкрен татар театрына йөргән, гаиләсе белән йөргән кешедә ул татар милли рухы уянмый калмый, ул бит татарча спектакль карый. Һәм минем нәрсә дип әйтәсем килә, менә бу мәктәп театрлары белән без Әтнәнекеләр белән түгел, гомумән бөтен Казан арты мәктәпләре белән гел аралашып яшибез. Аларның нинди проблемалары бар, нәрсә борчыйлар. Әлбәттә, материаль, техник як турында минем әйтәсем килми. Аларның иң зур проблемалары репертуар проблемасы. Бүгенге көндә балаларга алып, менә куярлык, сәхнәгә куярлык драма әсәрләре аларның кулларында юк. Бу язылмый дигән сүз түгел. Элек без үскән вакытта кичкенә генә китаплар бар иде. Пионер сәхнәсе, мәктәп сәхнәсе. Анда кыска гына пьесалар, скетчлар, пьесалар тупланган. Менә мәктәп укучылары өчен куярга яраклы әсәрләр иде. Әмма ул китаплар инде хәзер алар китапханәдә бар, әмма алар инде шуннан да фикер ягыннан, мораль яктан алар инде искергән әсәрләр. Мин белгән балалар өчен язылган пьесалар китабы Илгизнең Вәли китабы, инде ул да ничә ел элек чыккан. Рафаил абыйның Сары Кирмән хәзинәсе һәм Раиля Мөхсинованың Кайнар токмачлы аш дигән ул инде өйрәнчегрәк пьесалар. Менә алар мәктәп укучылары кулларында юк. Бер проблема. Ул китаплар чыгабызмы? Яки сатылмый? Нигә сатылмый? Нигә алмыйлар? Менә алар мәктәп китапханәләрендә булсын иде. Шуңа бездә инде аны бүтән тәкъдим булсын иде, алар интернетта менә керәсеңдә заказ белән яздыртырга кирәкми, яисә булганнарын тутулап. Марат Бөтөлеш, мин мәсәлән иманым камил, менә монда утырган кешеләрнең дә компьютерларының ниндидер файлларында, папкаларында ул язылган инде әзер әсәрләр бар. Рүзәлнең балалар өчен язган пьесалары бар. Әдәби бәйге дигән конкурс бар бит инде. Анда бу номинация дәвам итсен дип саныйм. Моңа кадәрге
Bugün de mine turmuşqa, balalarga yoraklı dep sonagan repertuarны Ilgi Sayıniev'nekini, Rüzel'neki, Otankem'neki, Sineki, şularla toplap әлеге bir nedir? Kitap edip çıkarıp bu tirajlar mekteplerge buna dolatsak baka әлі meseleni hal edip bulamız mı? Bular. Mına şuşların toplağı şubara şoğundan alasın mı? Alam. Hazırgi vaqtda ish qistirmay o'tiramiz. Sümbül Ömür'e Sümbül Reis'inde. Allah kızımız birinci sınıfta hem ana %8-ci məktəbə gidiyoruz kazanıyorduk. Şunday halde bizim birinci şartda merabat etsinkiler bu proyektlerin bir kutluğuna. Çünkü bizim balalar ne şuşa neyin kabul edişlerini bekledim. Birinciden şayantıklı proyektlerin, şayantıklı kanalını qaraylar. Şu etüğüm şeylerinde şimdi kişiken işinci günlükken filmlerine elinde qarayalımız Allah'a şükür. Hem şu an göre elbette onun bir kızık yağı da var da mesela biz işlerimiz oşarımız deyip yaşıyoruz. Onlar şuraya çekmeyin, oraya çekmeyin yaşıyorlar. Çünkü multfilmden qarab tutatını ilerler aşağıda. Elbette yanımızda emeğimiz de var. Şu an stil yakınında tesir edip duruşu kişi var, Tataş'a siyasi duruşu var. Bağlar Bakçası'na ezilmeye götürüp aldık. Lakin bizim o Salmanki'de buna göre Bağlar Bakçası'na götürüp kıyınlar. Şu an göre emeğimiz bilen kulalar ilerler. Şimdi proyektlara gelgende birinci şeritte men tamam bir seçimle bağlak meclisinde edebiyatı bölümünde işleyen kişiler Pazarlıkları konkursunun oynatçısı. Çünkü pazarlıkları konkursunun pazarlıklar bilen komissiya iştirgan konkursunun oynatçısı görevimiz turdan tura. Çünkü bizde kitaplaştıran hem birinci şeritte eng suyungan aybim. Qaysi konkurs edesiniz sen? Qaysi konkurs? Pazarlıklar bilen komissiya iştirgan Yazışlar bilen yazışlar bilen Konkursun elbette birinci yıllarda olay kitap çıkardığı eserde de bulunmalıdır. Lakin ben kamilleşe hem Müslümanlar edebiyatında yeni ikinci eseri çıktı. Şahmatlar tuttuğundayım. Şahmat tutmadım. Niye? Çıktı mı? Çıktı değil mi? Benim için çıktan çıktı. Eser varlıkta kildi. Hani inşallah biz tırışlarız ve takdim edip varıyoruz. Türlü proyektlarda bir kitap çıkardığı olabilir. Hem şu Eylül'ler Müslümanlar edebiyatı kişilerin kütüğü benim yükseyindir. Hem elbette şu konkursun kesin gelecekte bu neticesi tamamı zorak olabilir. Şöyle projektörlerin konkursu da bizge faydalı. Şulay okuyan materyalar bile yama şahıslarını açarız. Elbette en kitap çıkargan mıdayım şu Fener Akademisi'nin bağlanışçılarını kullanmadır kilendi. İşte nasıl benim şahsen bitirmeyen şunu takdimim var. Takdim beytimime bizim polilingual var da bilingual vardır ben bizge monolingual mektep direktif sanayım. Nindidir Kazan'da, Şallı'da hem Respublikası'nın şunday zor şehirlerinde onun konsepsiyasını yanlışa üzüm şekli alına getirdim. Bu halk tradisiyon saklasın birinci şeritte bizim Tatar halktan, bizim Tatar muhiti bulduratırgan anda indi. Kileşekte indi, kileşekte. Bu benim hıyal kileşekte. Hıyal 15 yıldan yere koyulmuştuk yani. Bugün kuşlara kirek. Bu ekibine satırlar yapıyoruz. Onda dersler tutarken de gene bu. Onun sebepli bağlar mektebi dolaşarak gerek çünkü Rusça yerine etkileyenler bildirmez için. Hem bu türlü bir bağlar konuşmayayım şey. Çünkü bağlası için mesela tüylerge ezer tügülüyken bir şunun olmaz. Sen ne kadar dinle? Neyi? Neler tutarken de sen lütfen İngiliz türlü. Hem mukaynanda İngiliz garip yazılımı gerektirir çünkü o bizim tradisiyimiz. İngiliz başka Türk dillerge de İngiliz ihtimal gerektirir. Türk dilini mesela İngiliz Kırıcı'nın içine geldi, tügereğin içine geldi. Şöyle okutuşlarını saylap kanallara hem anlayınca İngiliz istemetüyle olduğu sebeple okutuşlarına da kübrek hizmet bakı tüyle kurmasını kendi bölümünden şu jiyulan akçalardan hem devlet en tüplü direktör tabanı kere onun için. Aslında. Bunda benim hıyalla elbette. Küp degende onun son yalan olarak gerek mi? Öyle prodüksiyon biliyoruz. Öyle sonra jiyulan akçalardan. Bu sebeple olarak da hem bizim Tatar dili mektep başındayken Mektebine. Bu benim hıyalla. Anlarsın, şunday o mekteplerden ilgili tiyasiyel kalanlarında bizim orta mektep
Yapıldı, hazır mektepte tane kaldı. Hem elbette de miyim gayet de var çünkü Kozan'a gidip baktım. Bağlar. Şunda kızı gayet var. Mesela biz mektepten bayağı 15-20 kilometre vararız. İkinci bir Kozan'ın ölüşüne hem şundan kayıp biteriz. Demek belki mesela hayırlarda da hayır oğul mekteplerine, Tatarşa saplama oğul mekteplerine bağlamı yetirmek gerekti. Tatarşa bilgen. Benim şey bu mümkün iş. İngilizce anda 10 kilometre, 5 kilometre falan bakıp baytalanda da teyen yerde göreyim. Şunu fikrim var. Bu absürt bir fikir değil. Hem ne olsun tüp bir fikir, Tataristan tarihinin içinde olsa mekteplerde doğru noktalarına söz etti. Tataristan tarihinin üretilgeniydi bizge. Tataristan, total kalkılarıydı. Biz yeni fikir etmesin. Balası için akşam tüleyelim bana Tatar bize gerek değil. Tebrikler. Min mektepler temasını devam ete alamdır. Bizim balalar İngiliz bilen Gavhar bilen Haydar. Biz Asıltaş mektebine yeriyiz. Selat Cevdet Süleymanov senin xiyaldağı mektebine buldurып matırşayındı. Asıltaş diye atala. Eliganda 4 klas var. Biz klaslar bilen üse varabız. Hem Tatar tili derslerini okutu degende bizde fonetika bilen morfologiya Tatar tili derslerinde okutulmayı. Elge Tatar tili dersleri nahmine senin xiyaldağı şey boşqaça berdi. Көптен sizin bir emne degan proyekt buldurdu Qozon meriyasının yordamı bilen bizning avtori şiirlar avtorimin. Biz jırlar yazıp bolalar için Tatar tilini öğrene turgan jırlar işleymiz. Hem onun multfilm işine, Tatar multfilm bilen işine. Günlerden bir seriya çığa bara, onu bolalar qari bara. Şu vaqtda bizim mektepte onu o'qituvchilar ko'rsatayken. Men hali seriyalarni bolalarga ko'rsatib ulgurmadim. Haydar mektepten qaytdı da Haydar 1. klassda o'qiydi. İkinci seriya kelgan edim men. Telefonda qo'ydim shuni. Haydar yugurib keldi. Bu bit Emine dedi. Ben sen Emine'ni bilesenmi? İşine başladı. Biz onu bir mektepte o jırni öğrendik. Bala, men yazgan jırni mektepte öğrenip qo'ysan, o shunday daxil qildilar. Men onu ko'rsatib turgurmadim. Men de onu mektepte öğrenip qo'ygan. Men onu Tatar tilinde öğrenganlar, Tatar tilinde edebiyatında. Bizde tilge edebiyatga öğretildiğinin şunday yana türlü formasını kiritkenleri var. Dürüst işçileri var. Neydidir söz razgovor yasap yatmıyorlar deb aytasan bilendi. Ham bu yoqdan bir primerlar var. Şunday Qozonda ular azdir endi. Bizning hali 1. klassga kelganda 12 bala edi. Birinchi yilni biz riskda bo'lgandir endi u, lekin biz onda balamizni berdik. Hozir endi onda balalar klassda ko'proq. 1. klassda 27 bola, lekin 2 o'qituvchi onda, 2 o'qituvchi bo'lash, bir o'qituvchi yordamchi bo'laroq bora, u to'lovli maktab. Lekin fanlar shim Tatar tilidagina o'qitilmaydi. Tek 3 tilga da zo'r e'tibor beriladi. Rus tiline, Tatar tiline, ingliz tiline. Ham kelajakda Jevdet Alining xiyoli endi 5. klassdan fenlerini, nahmani fenlerini til bilen mesela bugün matematik, bu yıl matematikani İngilizce okuyoruz bu ayda, ikinci ayda matematikani Tatarcha. Belki o xiyal derejesindedir, bilmem nechik barıp çıkar, lekin maksatı şun bala kuşerge tiyiştirdirilge. Jingil kuşerge tiyiş. Çünkü biz bitinge bala Rusça bilmesin, İngilizce bilmesin, Tatarcha'ni bilsin deb barabız iken, o balanın fikirlev sebebini şulay biz nechikdir şekilliyiz ki bala her bir tilge de nedir jingil olsa dürüstlüktür. Bütün tilde bulurga ki şun Tatarcha'ni okup da balani biz izolировать ete almayız ki dürüstte tuğul ki. Gerek mi de bizim aldığı maksat bulurga tiyiştir ki bu yalnız dvaryanların mesela Lenin'in öğretileri bir filmin İngilizce kadar kalan, ikinci gün Fransız dilinde, üçüncü gün Rus dilinde. Belki şöyle dürüstlük tecrübeler var, belki bizge şu tecrübelerini tirenerek öğrenip onlarını kengeytirge gerektir şahar bileminde. Jevdet Aliy xiyallandı o'zimizning bino turida, lekin biz 107 gimnaziyada Yoma gimnaziyani Emirxon 107 gimnaziyaning to'lovli klasslari bo'laroq qina boramiz biz haliga. Qayda o'qiysiz? Livramenin Mana u Sibon Hakimda endi.
Яңа быйыл ашылды. Biz 3 yıl Şahsi mektep bulup baramı? Türevli klas bulup baramız. Mektep içinde mektebinde. Alanın üzerinin lisensiyesi yok deyip. Attistat mektep mektep bulu, orta mektep mektep mi? Nişik? Attistat orta mektep mektep bulu, ne şu? Ул mektep mektep bula, lakin вкладыш olarak barayın da asıltaş. Alar okutuşlarına, mesela okutuşlarına bik noksal diyor. Bizim okutuşlar Amerika'da da işlegen, Türkiye'de işlegen. Alar çünkü... Yok, alar kişiler üstürlüler. Bizning Gavhar birinchi sinfda bordi. Alar qaysi maktabda bo'lsa da alar birinchi ayolib turadi. Gavharlar ikkiga uchdilar, alar birinchi sinfni ishlaydi. Alar boshdan 11 sinf. Alar o'zgaradi. Yakunidan uchga boradilar, kengayib boradilar. Benim bu normativni правовой статус Tekin maktabning litsenziyasi bilan Valla biz %7'ge şu direktorga aytmıyoruz, %7'ge kiremiz, lakin şu %7 şimdi türevli klaslar var. Yuridik yaptan şöyledir. Klimat yumuşarlar, şu ayrı mektepte. Çünkü bizim usular hakkında var. Başlangıçta işler bula, işten Bişten sonra olmayan türevli klaslar bulup E-klası bulup varalımız. Anla bildiğinde... Okutuşlar sınıfına gidiyor. Yok, alarmın kolaydan da birgine okutuş değil, onda İngiliz tili ayrılan Bu принципиально mesela devam ediyoruz. Devam ederiz diye işte. İngiliz verdisin devam edersin. İngilizce dersler var. Neyse de bekleyeyim. Var ikisini koyaydı. Ha? No bağlar şuluk benim. Sen bir bağlar şarkılar mı diyorsun? Yok, şırılanan dansı. Ikimizin şulay tuturan gibi Tatarşa deyip jelisin deydi. Tatarşa deyip tutuqlar. Kızıktırırlar, kırışıp deyip. Alar bilelerinde hazır bir anesi sırasalar deyip. Zinhar deyip etseler deyip baş kiram deyip. Tatarşa zinhar. Başlıklı söz var. Bekeyle kalır. Bekeyle kalır. Tatar tilindagi spektakllarga ne derece ihtiyaç var? Mine teatr yetakchisi bo'larak ayta olib, teatrda ishlagan kishi bo'larak ayta olaman. Belgili bizning Tatarcha bolalarga bek og'ir sotuv, premyer spektakllarda endi narsaga o'ylab chiqarib qaramaymiz. Tatar turkumin yashatirishini men kelgachda bunaqa 5-chi sezon ishlayman, 5-chi sezon bitib boradi. Maxsus endi Tatarcha ulkanlashgan spektakllar qo'ya boshladim. Aldirmochlar, shular, balet, adamlar, kanal komediyalarda, Alfiya Zolotovda spektakl. Chunki Tatar turkumi butun darajasidan kelib yetar edi. Chunki ko'pchilik milliy respublikalarda, boshqurtlarda, Mariy Shuvoshlarda endi ko'pdan mana bu qo'shiq teatrlari ular bitinasi ikki tilda bo'lgan. Shuvosh ham rus, Mariy ham rus. Alarda endi har vitrina bo'larak alar masalan bir spektaklni chiqarib, Shuvoshcha bir taqdir o'ynaydi. Anasini o'sha o'ynaydi. Bizda u bizani yashatamiz. Minada bo'lganda bizani yashatishak bo'lsa, tomosha ikki kishi o'tirsalar, men ham borib o'ynashim. Shunga ko'ra yana bir yozib qaradik, masalan shu tiqirdi. Hozirni ilanib turgan joylar deb aytdik. Hozir shahar shunday raqamlar, bizda planetalar turida shunday men syujet yozib, bizda tekstlarni yozib, ilmiy nizam jurlarini yozib, Salavatiklarni hozir propaganda biz maxsus menga spektaklda kerak tugul, menga mana shunday nimadir jurlar bo'ldiru kerak. Ham ular o'zining maqsadini ko'plar darajada boshqardi. Chunki radioda bor, internetda bor o'shalar. Sen ko'rdingmi ekan bir ailada boshqarovlar shu Salavatiklar shu jillarni jillaydi bir kuni ham zal bolalar bik ko'p zo'r zal 600-700 kishilik ular turib bosib shuni o'qib jillarga bosib turadilar. Nima bo'ldi? Bizning maqsad edi narsa butun boshqa teatrlarda da jillar yozilgan, o'sha to'langan, butun bir ishlangan. Biz bütün teatrlarga, Tatar teatrlarına aytdik. Mana biz sizga beramiz tekst,
videosuna kadar biraz spektaklın bütün büyüleri, bütün avtorluk hukukları varsa dentilgen, alığız koyuyoruz oynağız deyip. Boşlayın. Bir nesi gerek artistlerim var, aldım fonogramlar yazıp, birden Şalı tiyatrına şuna rizalaştı oldu. Alek kamallar şulay oynadılar tapırlıkla. Mesela kıyın uzman sezonda buldu, hatta şunda 2 mərtədə, şunda iştirak Tatar bağlı spektakline bir biletdə satılmayan iştirak buldu. Hem spektakline oynamakta doğru geldi. Andi 2 tapır buldu. Andi hal biz anı gözetəyiz. Nerseden bulduk? Mən tapırdık, yanay bir yazıp paradım. Mən nedir bağların alıp gelirler, üzləri bilgen eserlerge görəmsin. Mən şuna göre Akbay'ını koyup karadım tufanamı. Ana bir satıla, sonrası satıla, şurada bir satıla. Anda şiir attırmıyorlar indi, ansamaşı var. Lakin alır başkasından çalıştırganda yama eser yazıp bilmegen eserge, o satılmadı degen eğer, o zaman eseri, bugün yazman avtor, sosyal element avtor. 50 kişi bu eserini kurmegen, spektaklinin sıfatı naşar olup tükürünüp çöp gitseydi, yakında başkanız, o tanım kilesi de kilmiyordu. Ne nesle de kilmiyor, bu kilesi de kilmiyor bu eserge. Şuna göre biz kıyım halde, ben kurmağına oturda uylasam da düşünkülükle bir de başladım. Şimdi aktarırken bu meselede zordan kovup şişirlik mümkünlük vardı de oynamayayım. Lakin şu vakitte bir nesle işlemesi gerek deyip de sanamam. Nişkine olmasın biz ahırı kadar nesler işlerle tırşırlar geçtiyiz. Dilesek dilemesek de var video format bütünde. O gelecekte daha kişiler olacak, çizgi kitapta okuşu, bilgisayar olacak. Bu Tatar dili hem edebiyatı derslerin podcast revuşunda nedir anda. Bütün şeyde de eybet okutuşu tutam. Yani tecrübesi de ettim o. Kayır okutuşan kuvayı bir taraf. Mesela kızıklı Tatar dilin kızıklı edip okuta alırlık okutuşu mektep kursunu yazdırsaydı. Yani şu ders. Anda şu poliglot var bir tane. Poliglot, İngiliz dilinin Tatar dilinde işler var. Tatar dilinde işler var. Lakin bunda programı boyunca şulay ama okuşular popülerleştirmek için okuşular edip şuluk çırşılarından da yazmışlarından da indidir ismini bulgan kişi tanıttıran şarkılarla oturtturgan keyin ne olarga orada 3. sınıftan alıp 11'e kadar yazdırıp çıksa bütün tepkilerini. Mektepte okutuşun bir derecelik, yaxşı okutuşun, sizlere okutuşun bu karamasdan, sen qaytdan qabızdın, bunda şulay ekan, fiil şulay bo'layotgan, anday olganlik derecede. Hem bana Kaylavini yüzüne de etkenim var, bir zo'r rahmat, men chiqishlarni o'qib, sizin yerdan bilan şu sizin buna bu podcast var mı? Yok, ama yerden gitmez herhalde. Bayezid işledim, Bayezid. Birinchidan Bayezidni ko'rdim, Bayezidni tinglab turib, shunlar ekan, yig'ladim. Men qarayim da yig'layman, aytdim. Bayezidni bittiniz bilasizmi? Rixaylovni yanında jirtirgan malay edi, balakagina. Hozir ming yigit o'stirgan Rixaylov. Rixaylov senga juda rahmat, onun için birinchidan sen sog' bo'lsin. İkinciden, menga u podcast bik o'xshaydi Rixaylovlarni. Agar mana yozuvchilarni nechta kishi bular kishi yog'idan ashu bir qiziq. Endi kulis ortidan kirib qarab. Lekin shulay masalan edebiy eserlarni men o'zimdan shunday bo'ldi. Men Tatar edebiyotini yaratib o'tirmayman. Necha yoshga qadar mana rus edebiyotini, dunyo edebiyotini o'qiyman. Tatar tilini yaratib anlamayman. İşte tillerden sin halsizlik bu tırlaydı. Poyezda qaytqanda Şilebi'den Kazan'a kadar Halime bilan İhtisab Ahmadjanov, Karim Jalolov qora qarshi o'tirib, yo'l bo'yida birisi anda Rashid Ahmadjanni o'qiydi, ikkinchisi anda Qadir Sig'vatullinni qarshisi yezib qarshidan Sulton Mahdiyevdan mana yo'l bo'yida Şilebi'den men shu Şilebi'dan to'pada qaytdim. Şilebi'den Kazan'a qaytdim, men Tatar edebiyotuna aşık oldum.
Mine kişiden tura anlatır. Temin, Nardiyev'in tilinin temin anlatırlı. Mine şundi edebiyatta, mine bu podcast ayrım olsun. Mınsın nedir mektep programmasındaki eserlerini mine nedir fendi nedir bu kastıkta bağlarga kıyna bilete turgandım. Kızı ittir, temin itip şunu anlata bile turgan bir kişi tavuk. Yeki bir neçe kişi bulurga tegişmi. Podcast rejimde edebi eserlerini anlatılırlık şunday şara olsa belki şöyle bir olur. Bu birisi tatar tili, birisi edebiyatı boyunca. Hem üzümün tiyatroda işleyenlik bir eğer var. Men için ilgili olayım. Şu an tatar spektakler yaşatır gelsin. Şimdi bunlar var mı bizim? Bu da toz almanın iskili var. Buna şunday bir biz belki vakitte Sergey Suponis'in müddet tavşırları var edi. Zolcungliyadan diye şunday evler var edi. Buna şundayrak... Zolcungli. Evet. Ekiyette Kunak'ta degen bir müddedir şara işlerine emelleri tümde tavşırlığı mı, internet tavşırlığı mı? Buna anda anın asılda o bulurga deyiş bizim bir tam bir mif var. Tatar yazıcılarının bağları Tatarca söyleşmeyi, Tatar belki seri zamandalarımızda bulgandır. Lakin mine bizim söyleşi Allah'a şükür. Mine bugün günde şolay tanılgan kişilerini, Tatarca bağları söyleşebilgen kişilerini kunakka şakırıp, etisi bağlası mı? Şu anda örnek gayle etip, örnek Tatar gaylesi etip kursetip, alanı şunda bu takşıruda formatı boyunca göz aldığına getirseniz, вечерний ургант var. Şunu bir tanesi birge kaplaştırıp, mesela olap çağırır. Örneğin bugünkünde, bugün zamanda zaman akışısı bulup, hem Tatar bulup kalıp bulganın anlatırga gerek kişilerge. Bizning kızımız Tansulu, ulubuz Vali. Kızımız Adımlar mektebinde okuyup, ota-onalar yılışı sayın şunday so'rovlar, ne için Tatar tili kun sayın o'qitiladi? Ota-onalar yılışı sayın şu so'rovni ko'taradi, Tatarlar ko'taramini, anda bir rus kishida yo'q. Hem demek ihtiyacını okşatırga tilaylarga bugünde, tilamasangız o'qimaysiz deb aytaylik o'qituvchimizni. Şulay YouTube uchrashuvlarga yurmaymiz, maktablarga, bolalar bog'chalariga, hem maktablarga borganda 2-8 sinf o'quvchilari birga kiradi. Shu aktivlar zalida bo'ladi adashgan shular. Men endi so'rov beraman ularga, siz nima tatarlar deb. Tarixdan boshlasam keladi, chunki bizning oilada tatarcha сөйлешma degan so'rov bo'lgan. Rus maktabida o'qisa da o'g'limiz Andrey tege shtatlarda maktabimizda baş tege nechikdir bo'laklarlarda bo'ladi. Men kichkinadan ularga tatarning kim ekanini anlatib o'stirishga tirishdim. Endi söyleşe başlagan şu, Tatar jillarına hem o'zi bizning naslimiz turida söylegan, etiyimizning nasli. O'satishga shirak alar aytdilar, endi alar bitindi, yo'q hozir abi boboylar deb, alar bitib ketganda qolgan, biz bor deb aytadilar. Lekin men aytam, biz alar u biz deb. Biz tutashgan bo'lib deydi. Ham aytam, ilk izolyatsiyada yashagan Tatar, lekin hozir chiqqan izolyatsiyadan shahar Tatarlar bitin, shaharda yashay boshlagan. İzolatsiyada bo'lganda saqlanib qolish yengilroq bo'lgandir. Anda shiddan ta'sirlar bo'lmagan. Rus bilan aralasha boshlagach, boshqa muhitga ko'chgach, endi saqlanib qolib zo'rroq. Chunki bizning bir necha immunitetda bo'lgan Tatardan bo'lmagan. Ham tarixni anlatdim bolalarga. Ular Tatarning kim ekanini bilishdilar, bizning tariximizda, davlatchiligimiz borlig'ida. Ulardan o'yindidir shunday g'ururlik his qilyapti. Ham ular o'zlarini tumanroq tuymadilar boshqa xalqlardan. Her bir xalqning o'zining qadrli tarixi var, qadrli merosi var deb. Mana Tatar adabiyoti qiziqtirgan biz bolalarga ular endi Garri Potterdan o'qtalib qolgan deb, Garri Potterda da yangi yo'qdir endi balki. Undan nedir o'tganda qolgan, hozirgi so'zlarda yo'q bitinganda, internet turida so'zlarda yo'q. İngliz tarixi ko'proq kirgan shekilli endi. Ham bizning o'zimizning bolalarga, o'zimizning Tatarlikka qiziqli bo'ladi, shu shekillikda qiziqli bo'ladi, parallel boshlaydi. Bolalarga da kelgan maktablarga ham so'rov beraman. Siz maktab Tataristonga qadar bizning milliy Tatar davlatlarini bilasizmi? Shoqti zo'r yoshdagi bolalar o'tiradi, 14 yoshlarda, kichkinada birda javob berishmaydi. Javob eshitmagan shaydan milliy davlat bo'lmasa, yara Tatarlik bo'lmasa da, Великая Ruсь bo'lganlar bir nechasi SSSRni esga tushiradi.
Мен аңлата башлагач, алардын тиги никилдик символдар деген карашлар өзгөрө баштайт. Барыбыр мен үмүтсүзлөнүп баштайм сөзүнө. Никилдик символдар деген караш булайны, нерсе керек сиңа бизден деген. Һәм алардын күзләрендә ышкынганлыкка килгән идем, бурлык хисе уяна. Мини үзаң икәнен белмим, ләкин минем дә бер тамырларым бар икән дип аңлатам инде. Мәйтәм, тамырларым булган агач нинди шилдә алга да бирешми. Тавык тамыры мәйтәм, ныклы булмаган агачны әзгенә шилдә ударып ата дип. Sizin мәйтәм киләчәгегез булсын өчен үткәнегезне белергә кирәк, тамырларыгызны кадерләргә кирәк дип. Казан ханлыгында сөйлим, Алтын Урданы да, Болгар дәүләтендә, Хунар дәүләтендә һәм аларның карашлары үзгәрә. Әйтәләр миңа, мин моны кайтып әйтергә нигә дә сөйләмәдем, нишләп алар безгә сөйләмәделәр икән дип. Нигә мыскыллы караш юкка чыга, әзгенә булса да күңелемдә нәрсәдер тынычланып калам шундан соң. Һәм укытучылары сөйләмәгән булышка, без Хокмарга да бардык, бүген дә районнарда да сөйләүче юк. 90-нчы елларда суверенитетны алгач, әзмә күпме мәктәп программасын булды. Суверенитетты алгач, безнең әзмә күпме укытылды бит инде ул тарих. Шуннан бери калдык без аны барыбыр. Элек изоляциядә булганда бәлки әби бабайлар сөйләгәндер. Безнең менә шундый динебез бар, безнең шундый халкыбыз бар. Без башкалардан ким түгел. Татар авылларын чагыштырыгыз инде. Менә татар авылы бит инде аерылып тора башка авыллардан да үзенең матурлыгы белән төзеклеге белән. Һаман үзебезнең теге артта калган дип әйтергә кирәк түгел. Безнең дә кадерләрлек, зурларлык үзебезнең мирасыбыз бар, рухи байлыгыбыз да бар. Һәм шул балалар әйтәләр, кайтып әйтәмәр мин әтиемгә дип. Алар бер балалар әйтәләр, минем әним рус, минем әтием рус дип, рус кеше дип, мин кем булам инде диләр. Катнашып әйләләр бик күп. Татар Казан мәктәпләрендә инде. Мин әйтәм, син тагында байрак кеше дигән. Син әйтәм, рус кына дип атарга тиеш түгел үзеңне. Синең әйтәм, ике канатың бар. Ике яктан килгән тоташкан агач кебек син дип. Һәм син мәйтәм каберләргә тиешле Русия ягында, Татар ягында да бушка. Син дә мәйтәм җаваплылыкта күбрәк булган инде, аңлатам. Шуннан соң алар чыннан да миңа үзенең Татар ягында кызык икән диләр. Мин бит инде татар кеше дә бар инде диләр. Ничектер менә шушы әйбер тарихын белдерү, өйрәтү кирәктер бәлки. Хәзер инде ата-аналарга кызыклы булсын өчен бәлки белән инде тарихи фильмнар, аны тик ачыктан-ачык кычкырып сөйләп йөрүдә бәлки дөрес тә инде ул. Ләкин мөмкинлекләр ягына караганда, шушы интернеттан үзебезнең милли нормаларны, тарихыбызны күрсәтеп, менә безнең дә бит тамырларыбыз бар дип, безнең дә агырланып сөйләрлек, үзебезнең бөтен байлыгыбыз бар дип күрсәтерлек. Шуны кыска видео форматта һәрберебез утыра интернетта, YouTube'да, һәм ул шундый теге якты булса, үчә икән дә сочный булса, шушы әйбер инде кирип китер ел бәлки ата-аналарга да социаль челтәрләр аркылы таратырга мөмкин. Үзебезнең дә теге миңа нәрсәгә ул татар теле дип кисенә башлыйлар да, хәзерге мөхиттә бөтенләй инде, мин әйтәм, 1 миллиард булмаса да төрки халыклар, 26 төрки халык бар. Менә үзебезнең күршеләр белән сөйләшкәндә дә нәрсәгә ул татар теле диләр. Мин әйтәм, үзебезнең ил чикләреннән чыксак, барыбер татар теле белән аралашырга мөмкин. Әзербайҗанда да, Төркиядә дә рәхәтләнеп аралашып, балабызның үсешен мин әйтәм, киресенчә чиклисез татар теле өйрәтергә дип. Мөмкинлек булганда өйрәтегез дип шулай итеп матур итеп сөйләшәм. Аны бәлки мөмкинлекләрен күрсәтергә кирәктер. Төрки халык, төрки дөньяның никадәр зур икәнен, һәм аның чикләре күпкә киң икәнен мәсәлән. Шушы милли горурлык булсын өчен әзгенә бәлки мәктәпләрдә, балалар бакчасына бер генә дәрес килмәсен Татарстан тарихы ел дәвамында инде. Дәресләр саны бәлки беренче факультативлар итеп мактырып. Бу балалар үзләре кайтып әтиеңгә сөйлибез диләр. Менә атна сайын бер 3 очрашуда булам инде кимендә һәм biz кайтып сөйлибез диләр. Алар үзләренең ата-аналарын тәрбияләргә тиешле булып чыга. Монда инде рольләр алышынамы? Теге әтиәне тәрбиялис турында бала тәрбияли булып чыга инде. Бу инде теге психологиягә да, акылга да сыймаслык хәл булса да, ләкин шулай килеп чыга. Мөмкин булса. Һәм менә шушындый салаватиклар төркеме дип әйттек без. Ихтыяҗны ничектер менә ихтыяҗ булмаса да, никтер менә карау китте бит шуларның проектларны. 6 миллионга якын карау мөмкин дә 7 миллион татар бар дисәк, 6 миллион татар күрсәткән инде буны. Ул уникаль караучылар һәм шушы димәк ниндидер тартылу барлыкка китерә. Ихтыяҗны тудыра микән ул шушындый якты әйберләр, матур әйберләр телне өйрәнүгә кабызып куясың, шулай балалар тартыла башлый, телне өйрәнергә мөмкин икән булай дип. Мин моны эзләп кабызам, кайтып сорап, шул минутталар язылалар. YouTube каналына кирип, анда инде бик күп ресурслар, матди яктан да күп кирәк түгел. Ул YouTube каналлары әлегә бушка инде. Һәм анда язучылар да үзләре катнашалар. Шундый мөмкинлекләр чиксез интернетны ул якта куллансак, аннары менә шундый һәм кинолар инде әлбәттә кино форматы, чөнки ул иң
kullanılır için şöyle format, spektaküller tiyatrda da varsak da belki yine bizim ailede şu tarihli ilgilenen biz kimgedir, o balalarda nedir, koytup bir Rusçasıyla şu diyen Rusça dilinde, Rus Türk'ünde yürüseler de Rus mektebinde olsa da memnunay onun andığı ihtiyaçta durmalı, bütün başına da getirir yani. Çünkü o bizim Tatar kendimizi bilse, yine Tatar değil. Bizim evi babaylarda da nedir, milli gururluk olan bir dinde o. Şu milli gururluk saklap kalgandır bize. Dinimizge to'g'ri bo'luv, xalqimizga to'g'ri bo'luv, saqlanib qolganmiz ekan demak bu yurtqa tugul. Demak, uni kelishida bo'lgan ish. Biz Fatih Baba aytgan mende oqmoqlar mende o'zim yozam, o'z oqshom chiqaram, o'zim uch qator berib kitobimda. O'zim o'qiyman. O'zim o'qiyman. Kitap chiqarib. Mana 15-yilda yozishmasam, Aksiyon Fest festivalida birinchi etapda qatnashgan edim. Bu mana 3-4 kunga bo'ladi. Mana shunday ruhda festival maktab Tatar yozuvchilarini xabarim ekan. Umuman ham Tatar yozuvchilarga bag'ishlangan shunday kuchli festival. Chunki bizning sharoit kerak, bizning 26-aprelda To'qay haykalidan Suyimizda bir kundagi shu kollektiv biladi indana. Lekin shahar ko'lamida olishda yondiramida eshitmaydi. Aksiyon Fest bo'lganda butun yerdan Suylarni eshitdilar, Moskva millaridan da shu kishi kelgan, bu kishi kelgan deb. Mana shunday yuqorilikdagi Tatar yozuvchilari festivali bo'lsa edi. Chunki mana 300 dan ortiq yozuvchi bir do'stiga demak so'radimda, men kitoblar o'qiysanmi, Tatar kitoblarni. Voyda o'qiyman demakdan ningdinida, Zifa Qodirovani. Mendan sen qo'yan olib qo'ysan mana. Men потому что я не o'qiyman Zifa Qodirovani. Men qiziqib shu ondan ko'rib o'qiyman bu kitobni. Bizning qo'yib yozuvchilarni umuman kishi ko'rganda yo'q. Dükkan tanımayı, keyfiyetini ko'rganda yo'q. Shuna ko'ra bu 300 yozuvchisini хотя бы 150sin shu festivalda kullanib xalqqa tanıt olsak, 3 kunlik, 4 kunlik bir yuqori edi menda. Shundagi dunyoning shovqatliligi. Balki bu yil bu oydan boshlab kelasi yilning aprelida, misol uchun shu aprelda bizning To'qay kunida, bolalar kitobi kunida, xalqaro kitob kunida bor bizning aprelda bo'lsa tekshirib ko'ramiz. Bunday gaplar endi ishlar bilan yashagan oilada biz 4 yil bilan yashaymiz. Sizlarga qaynonamning ailasi 90-yoshli qaynonam bilan yashaymiz ham o'z yurtimiz bilan Suxayrikada. Qanday shunday. Shunday mana bizning abi Devani birtagizimizdan Devani u Tatar sha'ni bilan o'sha anglamaydi. Qaynona-qaynotlar o'sha angli Tatarcha so'zlashadi. Biz iltar bilan Kırgız tilde de, bu tilde de erken söyleşemez. Balalar ko'proq Rusça söyleşe işletesin. Şimdi biz alarga Tatar tili mümkün kadar ko'proq berga tırışacağız. Benim özüm yazışı bularak. Nima aytayım? Yok nima Tatarcha söyleşimiz ide. Nima yok yasamağız nima deb. Yani bitkin sizden deb. Meni de alarga özümden qo'limdan kelgan kadar men balalar kichkina chog'da balalar shuni 8 yoshga qadar balalar shunday kitap yazdım. Olar ishimda, bolalar o'zimning bolalarim o'qsin deb qishqirib o'qib, albatta bora olarga dedi boshqalar yozganlardan yozuvchi bo'larak biz bolalarimga yozaman. Va hozir ular o'smirlik yoshiga kirib boralar, Zulfiya, Odila 8-11 yosh. Ham men ularga yangi povest yozdim. Botiy xonning oltin o'qlari mifdan izlanib, ana shu oltin o'qlar turganlar shu mifni olib, раскручивать etib fantasy janrida ular uchun yozdim. Chiqarib o'qiymiz bizani birgalab. Hammani ular o'zgashdi, men ular uchun tag'in yozashaqman, ularning yoshiga to'g'ri keltirib. Ularga qiziq bo'lsin deb. Yozuvchi bo'larak men oilamda mana shu ishlarni ishlayman, lekin bu g'una yetmaydi bizga. Yozuvchi bo'larak men oilam ishini ishlarga tesh tugildi. Ham men bilan Tatar yozuvchilarimizda borimizda ham Tatar yozuvchisining prestiji ko'targa kerak deb o'ylayman bugungi kunda. Chunki Nishleptir Tatar yozuvchisi, umuman yozuvchi kishi nedir bir stereotip, Gorkidan qolganmi osh bo'larga tegishli degan. Osh tugul endi osh bo'lmasin endi u yozuvchi. Yozuvchi milliy elita vakili. Bizning yozuvchilar 2 topqir millatni saqlab qolganlar endi. Birinchisi 20-yil boshida milliy o'zini formulashtirganda millat xodimi degan ism ostida yozuvchilar ishlagan. İkinci topqir 60-80 yillarda 1944
yılda bizge de bir zor korkunuş yani. 1944 yılın 15 Ağustos'unda постановление çıkıyor. Dini öğrenmezken, bizge mene tarihini öğrenmezken kuşalar. Biz tarihini öğrenmeye başlıyoruz. Hem 56 yılda Musa Ceylin'i yamadan koytargandan sonra bizde Milli Uzam 21 yazışlarda uyanıp gitti. Tarihini öğrenmeden, buna kadar tarihini öğrenip duyulgan halkka yamadan Musa Ceylin'i koytargandan sonra yazışlar kuzgalıp giderler birinci bulup. Şundan olar yaza başlar, Nurihan Fettah tarihini yaza başlar, Emirhan'inki milli yaşayış felsefesinin biri, Mehdiyev, Ayas Elejikler, şunda yok bizim milli karakterlerimizdir, milli totlar, milli mifo formlaşacaklar bizim. Bizim milli mif bulmağaç, ne ol İngilizler de bir kişi, İrlandlar, ne Sadr Maksud'u yazalısının seyahatlerinde, İrlandlarının işi gitti, bizlerinin yamadan devletlere kaytarıp alırlar konuda. Bir tüklep yazar, bizge onlardan bu ne kalırlar gerekli yazar. Duma bilen seyahat gibi. Angliya seyahatinde. Angliya seyahatinde. Andi misallar yeterli bizde. Hem şuna göre min yazışlar, şundan da bizim bugün cihansızlık, emin bizim gerektiğini duyup duram. Şundan da bize halka gerektir. Hem biz bana işliyorlar, biz 2 dakika bulan bir kimdi şunu dilini saklap olanlar. 90'lı yıllarda benim uyum şey, eserler yazıladır, kazanıklarında basıladır bu vakitte. Kazanıkları 120 bin tirajmen çıkıyor. Birinçiden. Peki televizyonda o vakitte işliyorlar. Ahtem Zaripler, Gaganıklar, televizyon spektaküllerine, ırgama eserlerin, klasik direktörler olar, kaşandır yazılan eserlerin. Onlar ne ırgama eserleri yaşanış, ne bugün yazılan eserleri yaşanış bildirip, şunda televizyon spektaküller, bizim paraydım olarak işlemiş yanında. O bir kızıklı olaydı, milli uzama formlaştırı için onların güçü büyük zor idi. Hem şu ihtiyaç tutura ailede, Tatar kişilerinde. Şundan sonra Tatar diline ihtiyaç yarata başlamaya kalsa Tatar yazışlarına bana kişi gitti. Hem ben şuna göre onların kitapları, bizim bugün koysa bizim kitabı sonlu 1-2 yılda çıktırsam. Lülya Sinekli'nden başlayalım. Rüstem Sinekli'nin kitabı çıkmağında neşe yıl bittiğinde? Talebe, bana bağlamış. 3 yıl oluyor. Ama ona kılıp duyuyorlar. Rüzer'in kitabı, onun satuda yok kitapları. Biz onlarını bilmeyiz. Bugünkü Tatar yazışlarının şundan da prestijli, şundan da tanımlayalar buladılar geçlerini. Biz nişimiz indi, biz az indi deyip otururlarda var. Lakin bir milletine de, halkına da 98% kişi değil, 2% kişi halk yazıyor, zor yazıyor, büyük yazıyor. 98'den terese, koşan terese vakitte yüzgerliğine Hayır, 90'lı yıllarda Ruslar da Tatar kültürüne başlananlar idi. Tatar Ruslar yüzgerliğine ama bu 2%'da yerden bitirge kırışıda gerektiğim şey. Hem bu İngiliz'den 2 kişi bulsa da biz spektakl koyarız deyen fikri o absolut dürüst. 2 kişi para iken, 2 kişinin 2 olmasa bile 10 5 yılı var iken jurnal çıkarırlar diye 5 kişi televizyon para iken, ana kanalı bulurlar diye başlar bugünkü o sektörde söz var aynı. Bu jihatdan şulay yok. Aysulda da aytıldı o fikirler. Baksam bu benim problemime to'g'rigan. Bizning bolalar ulkan endi malay bola. U Osultoshda da o'qimay, oldinlarga da yurmay, u yervi adadiy deb aytganda o'rta maktabga litseyga. Rus tili maktab, nag'ay kitoblar Tatar tilida bo'ladi. O'sha razovat qildi. Şu ayetsem bulayım ya, ayırım fenlerden terimler degende. İş mesele, birisinde biz hazır bulayız. Şu şey, bala paradan eserek bizlere gittim bu sonlu yıllarda. Birisinde son kalıp aytıp, onun eylere diğer dilden iyi işlemeye. Min nesneyle eserek 4. klas benim güne var bildiğinde. Meydeminde olur, hazır işlem giremeysin ama intikmedim indi. Aşıp qaradık, teginin defter, bunda biz büyük Kiyev Rusiya halkı, bizning halkımız 988 yılda Hristiyansa qabul etgan. Hristiyansa bizga shunday deb tarbiyalagan. Mana polni bilimlar, tuturlar, yozarlar endi, sening dinda falan narsa degan. Saborlarni to'g'ri keltirgan, Sofiyskiy sabor Kiyevdagi, Montsis Gorodiy Sofiyskiy sabor, rasmlarni kestirgan turib. Teshmaydi. Siz shu o'qib o'tasizmi? Birinchi bor bilmaydi. 6-klasda. Yo'q, bilemem ciddi. Bilemem ciddi ansızsene. Hazır
Bu meni burçulu menen de аңа yazıp berdim. Şunda albatta men аны anlattım. Men aytам bu булай түгел, mesela. Болгар турында, не турында сөйлеп. Әзірәк, в общем, мен үзем моны гаиләдә контрольдә алдым. Мен менә Солтан Шәмси белән Искәндәр Измайлов бергә чыгарганнар. Минем балачактан калган китап, мен Авиктан таптым. Волжская Булгария в рассказах для детей дигән китапны, Кайловын татып чыгардым. Татар-Тожа дигән китап хәзер фотоларак. Алар бөтенесен балалар белән бергә итәргә кирәк инде. Безнең бит күпчелек балалар менә шушындый мәктәпләргә йөри. Һәм монда без теллибез. Минекләр татарча белә. Анда бит җанын алыштырып маташалар инде балаларга. Алар хәтта урыс телле булсын. Урыс телле булу бер кайга. Анда бит аларда татарлык абсолютно калмаячак мондай системада окуйган түгел, бу мен. Менталитет, иман калмаячак. Шуннан мен бик үзем инде башладым, мен программа төздем, аларга славян аллаһларының характеристикаларын кушалар, перуннарны. Мен татып чыгарам үзебезнең уңайларны, әрликләрне, һәм параллельно шулай алып барабыз. Бу әйбәттә. Менә бу мәсьәләдә ничек әзрәк нәрсә ярдәмлек була ала дигән уйлаганнан соң, мен инде бик күпкә сикермичә, дирәк җиргәрәк без үскәндә дип әйтерсең. Сабыйга дигән журнал бар иде. Мирасның ушылтасы иде ул, ике телдә чыга иде. Аның бик күп кимчелекләре бар иде. Татар телен укырлык түгел иде ул. Аюн Насыйриның анда оригиналларын бирәләр иде. Аның үчләре бар иде. Менә Аюн Насыйриның урысча укып кына татарча нәрсә булган аңлаганны хәтерләйм. Балачакта абсолютно татар теле була торган. Менә шушы журналны яңачарак, яңа форматта безнең мирасны тергездек бит. Мирас шулай чыгып. Башта журнал вариантында менә бу безнең төрки мифологияны, фольклорны кертеп, безнең бик шәп журналлар бар, Сабантуй белән Салават бар. Аларның үз аудиториялары, ин балалар бик рәтләр карыйлар. Ул интерактив белән шулай ук телевизорларга чыгып бик әйбәт бара. Менә бу безнең тарихыбызның ул мәктәп дәресенә капма-каршы дип әйтмәгән инде, өстәмә рәвештә дип әйтик. Өстәмә рәвештә шушы журналны бик күрәм инде мен үзем хәлфәдә бүгенге этапта тергезеп булмасын. Фольклор, менә бу әти-әниләргә үчтек-күчтекләрне аларны табып бетерү мөмкин түгел бүген. Ниләрне менә үзебезнең йыллакларны, аннары шул каймасы Иззәтин факты әсәрен адаптацияләп бүгенге телгә менә бөтенебез Әбу Галисинаны укыдык, бөтенебез яратабыз. Бүгенге балаларыбыз да укый. Ул Кайым Насыйри теле укымадык бит без. Мен хәзер исемен оныттым, шулай адаптация ясалган вариант. Амана һич хәзерге тигән үчләргә инде. Һәм һич куркырга кирәк түгел. Менә ул шундый тарихи иләрне, тарихны да анда кертә. Этнографияны да, йолаларны да кызыклы итеп, матур итеп, бүгенге рәсемнәр белән. Минемчә ул менә бу кагыйдә кызыксынган әтиянигә мин башкачарак тәрбияләргә телим дигән әтиянигә зур ярдәмлек булыр иде дип уйлыйм. Яра, рахмат. Минемчә булай файдалы эшләргә шугыл, мен башка төзәлгән итәргә гаилә һәм роль турында булса сөйләшүбез. Киңрәк башталдыгыз проблеманы. Бик күп фикерләр буенча без комиссияның экспертлары белән агай министрлыгы башкалар белән уйнашып инде чаралар күрергә тырышабыз әле. 98% калып, 2% кая тәртибегә шунда барырга мөмкин дип, менә шушы 2% эшендә сезләрдә бар иде. Үзебезнең шәхси юнәлеш белән милли тормыш позициябез белән siz şulay faydalı bulamazsınız. Ana men yazışı, men şair, men yazdım, menikin bastırırız, menikin kusunlar indi, menikin satırız deyip gerek bile olmayın. Siz şulay işlersiz. Ol tavar satılarla sıfatı olurlar değiştiğinizde yok. Aslında icat işlemleri torunda söz var. Bana her kim bir ustalarını takdim ettiği için reklamasında bir başkasında yürüyüş şuna göre bizim de yazıcılar şairlerinin mekteplerine, bahçelerine hem onların cemaat şenlikleri için ortalarına etip dörtüp yürürlük olarak
тиештүү. Бул учурда сиз мына биздин яш адип, яш шагыйрлар буларак сиз күбрәк шахси хезмәт күрсәтсәгез иде. Әле бик күп мәсьәләләрдә без кемнең инициативасы активлыгы бар, үзебездән дә ярдәм күрсәтергә риза. Ниндидер проектларны җитәкләргә үз истегезгә ала торган булсагыз, менә бергәләп нәрсәдер эзләнеп, бер урында гына кул кушылып утырмасак, һәм инде төшенкелеккә атып бирергә ярамый. Әйтте бит андаш, ике чор язучы бар, инде милләт язмышында нинди роль уйнаганнар дип шуның кебек менә бүгенге көндә siz şulay her biriniz küplevrak uşulu işleseniz siz bizim respublikamızda Tatarlar arasında televizyon milli halatevizge siz hayran duyumun kıyası yapasınız.